Mi smo ubeđeni da svet ne misli o nama baš sjajno i bajno, ali situacija je zapravo često umela da bude drugačija. Šta više, pre 100 godina i koju pride, zapadni deo evropske civilizacije je na jedan vrlo zanimljiv način mogao da sa lica mesta sazna kakvi su to Srbi. I to svedočanstvo jednog britanskog lekara je pred vama. Prilikom istraživanja za besplatnu knjigu Gvozdeni puk otkriveno je da je pre jednog veka u Velikoj Britaniji objavljena nama više nego zanimljiva knjiga Istorija jedinice Crvenog krsta u Srbiji. Pisao je dr. James Berry iz Londonske kraljevske bolnice, član tamošnjeg kraljevskog hiruškog društva. On je u Srbiju došao kako bi formirao jednu od brojnih savezničkih bolnica u Velikom ratu, a 1916. godine je o tome objavio pomenutu knjigu. U njoj je jedan poseban odeljak glasio Srbi kakve smo ih mi upoznali. I tu kaže sledeće. Onima koji nikada ranije nisu ušli u Srbiju, lako je da formiraju prvi utisak koji nije baš najsjajniji ni o zemlji, ni o ljudima. Prvi utisci se teško menjaju. Ovo poglavlje je pokušaj da Srbiju i Srbe predstavi kroz njihove prave vrednosti, bez ulepšavanja, ali i bez potcenjivanja sa lošom namerom, počinje dr. Berry pomenuti deo knjige. Ističući da mu je isprva najveći problem predstavljao jezik koji, kako on kaže, nije imao nikakve veze sa onima latinskog porekla, on je najpre naučio jednu čaroliju. Citat. Magična reč u Srbiji je bila dobro. Ona nam je popunjavala mnoge rupe. Različitim tonom izgovorena mogla je da bude i pitanje dobro si, mogla je da bude ohrabrenje, biće dobro ili pohvala, dobro je. Oduševljen fantastičnom različitošću srpske narodne nošnje od mesta do mesta, čime bi u ovo moderno vreme mogli da se pozabave i folklorni stručnjaci koji se, nažalost, drže samo jednog ili dva primjera iz naše istorije, umesto da istraže svu tu nekadašnju različitost i raznolikost od sela do sela, dr. Berry naglašava sledeće. Iskrena je želja svakog ko se raduje prilasku Srbije zapadnoj Evropi, da taj njen prilazak sačuva netaknutu lepotu odeće srpskog seljaka. Dobar deo njegovog poglavlja o Srbima ipak je posvećen našem karakteru. Citat. Srbija je intenzivno demokratsko društvo u kome velika većina prosto voli jednostavnost svog života. U njoj je bogatstvo veoma pravilno raspoređeno. Imućni čovek u Srbiji je poput Engleza iz 17. veka, ponosan na zemlju koju ima, na stoku, konje, zapregu, nameštaj, dok maltene ne postoji bogataška klasa. Zato i nema velikih razlika između slojeva stanovništva Srbije, piše ovaj doktor. Tada po prvi put i definiše srpsko društvo po njegovim osnovnim crtama ponašanja. Obratite pažnju. Svuda širom Srbije možete da naiđete na veselost stanovništva, na njihovo gostoprimstvo, na patriotizam, ali i odlaganje poslova za kasnije, kao i davanje obećanja bez neke naročito velike namere da ih sprovede u dela. Mi koji smo s ovim narodom bili dovoljno dugo da osetimo dublje njegovu dušu, piše ovaj doktor, možemo, međutim, samo da ga hvalimo, jer smo pronašli mnogo toga što smo u njemu zavoleli. Piše dr. Berry, dodajući. Srpske vreline iskušavane su mnogo puta u ovom ratu, ali ona koja se najviše istakla je patriotizam. Ovaj kvalitet je duboko ukorenjen u Srbiji, kao što je to izgleda slučaj u svim državama u kojima je sama zemlja deljena narodu. Male farme, kako ih on naziva, sa kućicom izdržavaju porodice kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Srbi ne govore o svojoj zemlji kao o svetoj Srbiji, ali imaju prema njoj skoro religiozan odnos. Jedini su narod na Balkanu koji diktira državnu politiku, a taj diktat je direktno proporcionalan intenzitetu njihove posvećenosti. Čak i kada se desio veliki kolaps 1915. a zemlja se svela na hiljade izbjeglica, niko od poluizgladnelog stanovništva, niko nije ni pomišljao da se potpiše mir sa Austrougarskom. Nacionalna nezavisnost je Srbima urođena, kao što je Italijanima bilo u vreme Garibaldija. Engleski doktor tada se posebno osvrće na to kako Srbi gledaju na svoje neprijatelje. Oni više mrze Austrougare nego Turke, jer su im Turci samo lomili tela, a kako kažu, Austrougari su im stegli dušu. Što se rivala u ratu tiče, Srbi se ne boje nikoga. Čak i ne smatraju strane vojnike dovoljno dobrim da bi izdržali ratni sukob sa srpskom vojskom, osim što imaju poštovanje za bugarske armije. Ulazak te zemlje u rat ostavio veliki trag u napadnutoj državi.
Samo ono što je posebno zanimljivo, Srbin se nikada ne hvali. Srbin nikada ne hvali sebe. On će da vam hvali nacionalne heroje, velike pobjede nad Austro-Ugarskom, spremnost svih da se bore i pobjede sve žive, i Nemci, i Austro-Ugare, ako treba i Rumune, Grke, Italijane, ali nikada neće hvaliti sebe, svoju hrabrost, svoju umešnost ili to kako je zadobio rane. Srbina zanima njegova zemlja, njegov narod, a skromnost mu je tolika da maltene ima animozitet prema samom sebi. I kada je reč o neprijateljima, Srbin može da mrzi Austro-Ugarsku zbog onoga što je ona uradila, ali ne i pojedince iz Austro-Ugarske. Šta više, vojnik iz Austro-Ugarske će čak imati prijateljski tretman u rukama običnih Srba. Kada leže u istim bolnicama, svađu nećete čuti. Običan srpski narod prosto ne mrzi pripadnike drugih naroda. To možete da čujete samo kod nekih zvaničnika i bolje obrazovanih ljudi koji se prepuste ličnim antipatijama, piše dr. Berry. On je u svom opisu Srbije u Prvom svjetskom ratu istakao da baš i ne može da pohvali kako se narod ponaša prema psima, jer je sa svojim saradnicima video i kako se šutira kući ili gađa kamenom kada previše laje, ali je imao i tekako boljih utisaka kada je reč o međuljudskim odnosima. Citat: odmah uz patriotizam Srbi imaju dobrotu u srcu. To možete da vidite u neverovatnom korištenju reči brat. To će vam odmah reći i seljak ili bilo ko drugi. A bratom će nazvati čoveka koji je doneo bolnicu preko mora i prešao 2000 milja, a nazvaće bratom i stranca kojeg je zarobio u ratu. Dr. James Berry, koji je u Vrnjačkoj banji 1915. godine organizovao bolnicu sa suprugom May Dixon, te trojicom lekara, 20 medicinskih sestara i trojicom bolničara, pisao je o stvarima koje mu se nisu svidele. Tako kaže da je čuo čoveka koji je na pitanje engleskih medicinara da li bi udario svoju ženu, seo, razmislio i rekao: što da ne, naravno da bih, ali samo ako ne uradi ono što sam joj rekao. Ipak hvalio je mnoge druge stvari uočene u srpskom narodu, poput odsustva mučenja zarobljenika i međusobno pomaganje. Citat: kada Srbin ide u rat, prvi komšija pomaže njegovoj porodici. Pomogne u svemu onome što žena i deca ne bi mogli sami i ne traži ništa za uzvrat. Za nas, Engleze, njihovo gostoprimstvo je bilo toliko raskošno da smo osjećali stid. Posjetite neku farmu, a dobijete poklon i u vidu jabuka, i u vidu krušaka, i u vidu kukuruza. Srećni smo bili kada bismo izbjegli da nas natovare svim mlečnim proizvodima, što nije baš bilo lako. Da ne pričam sad o rakiji. Sve u svemu druželjubivost je bila neverovatna. Srbi su veoma jednostavan narod, okrenut sebi, vrlo ljubke prirode. Sasvim dovoljno prljavi, jer se često živi na zemljanim podima, izmučeni konstantno tuberkulozom, difterijom, nedostatkom vode i crvima u ovom ratu. Oni su uvek veoma živahni. Uvek u svetlim bojama, sa divljom muzikom i prosto atraktivnom kombinacijom svojih vrlina i mana. Uz to, niko normalan ne sme da posumnja u srpski kapacitet za organizaciju i napredak, a pritom postoji univerzalna želja za popravljanje. Možda mnogo njihovih poslanika još nije pismeno, piše ovaj lekar, ali nikada nisu odbili da glasaju za zakon kojim se ulaže novac u školstvo. Pisao između ostalog dr. Berry, zaključivši poglavlje o Srbiji i Srbima sljedećim rečima: kada to bude bilo moguće, postaće prošlost i srpsko siromaštvo i aktualni proces emancipacije posle turske vladavine. Srbi su narod sa kojim je prijateljstvo takvo da naša Velika Britanija nema čega da se postidi. Napisao je James Berry, koji je, to vredi upamtiti, posle Prvog svjetskog rata osnovao fond koji je finansirao školovanje srpskih lekara u Engleskoj. Ja sam Darko Nikolić, autor knjige Gvozdeni puk, na čijoj su Patreon stranici patreon.com/Gvozdeni puk mala mesečna darivanja darodavaca i omogućila ove video priloge. Sve to da ne zaboravimo ko smo.